بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمها بلونترين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من ميادو أنيكاس مبدل كلي هندما جاء بركايكم هندما جاء برنامج تكوجا أرجو من أبديوس ميجنستني إدواس وركا غليغتون أرجو من خندا ألافوا باي موضوع تكا موضوع تكا كي عامكو أرجو منا بينون جه موضوع تك هم بيجين මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නමික් ගස් මියති කඳ අලාෆා හඳුම කොද්දිනම් බේරමකි ඒ හඳුම කොද්දිනමකි කිරිත්ම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamaanum ferigem was adi ege kuriga rasul bekalunge zamaanum ferigem was annamun as argon minna hisaba warata kamek kirit qur'an go allah subhanahu wa ta'ala wa hikra angwa fani fadhakkir innama anta mudhakkir karege faanu fonuwigem wakan kashavari handuma koddevva e kalege gotuge adi minu bain ayata kugos handuma kurumuge wahakata allah subhanahu wa ta'ala angawa fawe emmi ma argonmen miedu handuma ge tereng mi genesteni Dhinnavai Naseebu Libigathumah argonmen Edheynama kurang hori bai kantatta wahaka mi kantatta argonmenna vidalu devu mataka argonmenna ekuga eba tibbevi izzatteri de bekalum bekaleki fadilatu shaykh azzuddin adnan ane bekambaleki al ustaza aisha khalila debe furnavis programa marhaba adi algon menge miyaduge program ge mawdu de me dannawale wuni Dhinnavai Naseebu Libigathumah Edheynama algon menge amal tabattane gota nikan ma begotum mi duwaswaraki khassa gotigga aharuge mi duwaswaraki hiyokama argonmen hiwaagi waami duwaswar umme aharigwas mi duwaswar ibade ehinkamun shaaba mas firma ekuga argonmenna muslimunna veetive a hivwarteken eba ate ehinkamun kurigwas muskulin bune ole bahe oe veheta fennagar mi bahun argonmen mieduge program irad koriwe farhani Sheikh Izzuddin arwan menna bonadewa fananto veheta fennagashe mihim bunuma arwan men mi Dhinnavai Naseebu Libigathumah edigen kon kahala kantattaketto puramvi mi dekama hori gulmaki kubata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ba'd hada mi damega Sheikh Hasan Tawfiq faha kuri fadami agun menna veheta fennagashe bunu ebenge agun menge mi hewkamuge musumi kuri mativege miannan akin khasako mi masaraki agun men barakat ramadan mas istiqbal kurumuge duwastake agun men kadat kurum bidani ei mi shaaban mahaki mi ummatu nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ummata ekalefan hew amal mane kore bumuga nota sunna roda hippevi kama emme ramadan mas fiya emme ginen sunna roda hippe masaru kamuga begem yannan mega un menna ngene bay hadis tak ngen odgutuga rajam maha ramadan maha demeduga shaaban maha ki warak gine bayku e mahuge maakkama emhuge beenun teri kama medu hadanet ema un veheta fennaga shibunani agun menna muslimegge mu'minegge hayatuga komme fali sikunta kiyas komme sikunta kiyas asu beenu rang me beenu hife gota heda kuranje kam nawe sagun men muslimunge terega abatibe bay mihun agun men waki kantattake kurimati wima waki musumen ama emihun alukamage hiwaage wegen annaton misalaka agun menna agun moitama bar tafat manzar take me barakat ramadan moga miskittavs furigende adi agun menge tereng amma mihun hew for koddinuma waragine hew kantattaka mihun mi kurimatilan ade ehme mi aslu veheta fennagam mejehne agun menge komme waguta kiyes agun men hew amalegge mati demi hunnan jehen ei kiwege mawduga ibane agun men Dhinnavai Naseebu lumma agun me Edheynama mu'minun kuran jehe kantattake ei kiwe allah hadratuga
කාමයාබ මීහකි Allah subhanahu wa ta'ala iman wa mihum එහෙම Allah වහී කුරා qad aflahal mu'minun කාමයාබ වජ්ජකන් කෂවර කොන්කමකෝ alladhina hum fi salatihim khashi'un එමෙහුන්නකි එමෙහුන්ගේ නමාද තවුගා Allah biruwati wa mihum ඒ නමාදුගේ එම්ම මුහිම්මු ඒ රුකුණකි අගොන් මෙ කුරා කොම්මෙ කමෙවස් කුරම් මෙජිහෙනි Allahගේ හදරතුන් ඒ අලුකම ගොතු හිමනේ කොම්ම කමෙස් කුරේ කලා හදරතුන් ඒ ගබුරු කුරෙව්වි කමෙක් ගොතු අම දුනියවි බීදාන් බලාවි කමුගා වනේ නමස් අගොන් මෙ කුරා කොම්ම කමෙවස් එක මසක්කතේ කුරවා ෆරාද් බෙදේ ගොතෙක් ගමතින් අංගා ගොතෙක් ගමතින් එකන් කුරීම ඒක මසක්ක අස්ලු බලාගෙන වේනේ එහෙම මමි හේව කමුගේ මස්සර දුවස්තක කුරිමති මගොන් මෙන්න ලැබුණු වර රානුගේ ෆුරසත් එක එහෙම වෙහෙතා ෆෙන්නගුම් දිවහුග බේනුම් කුරණේ මිගතුග මතින් උස්තාද් ආයිෂා bismillahir rahmanir rahim admi sheikh sdebe faha kure behin alugme mihar mitwi war ma masareka alugme me istiqbal kurani hadi evre ma masareka ehemeva mi astuga ranuge furusate mi veheta fennego astu veheta fennego mi divehi mi harobahe ehemeva mi ei astuga echen e divifo e wagutege echege benu hasil kurashe emme e furusate tanos wefo e wagutega e furusate benu hifashe එහෙනම් මිහාර වලගම මේ ශෞබා මහුගා මේ කුරිමත්ලි මේද ශෞබා මහු මේද දෙන්නේ එහෙම ශෞබා මහකි මේ බරකාතර මස්සරෙ වීම අලුගන මේ කොම්මේ ආහාරක එෆහර දෙබේ ෆුර්සතේ එහෙම කොම්මේ මේ බාර මහකුන් එම්මස් මියන්නන් එහෙම වර ගින දුහෙගේ ඉන්තිසාර ෆහ දෙබේ ෆුර්සතේ මේ ෆුර්සතගේ බේනුන් හේගතුග හිෆුන් අස්තුගේ මේ අලුගන මේ වෙහෙතා පෙන්නගුම කී එහෙම මේ ශෞබා මහකි මේ රම්ලෝ මහ තයාරෝ මට්ටක රම්ලෝ මහන් එමිහෙගේ නෆ්ස් හේනෝ මට්ටක රම්ලෝ මහකි ඒ 30 දුවහු ramlo mohoga roda komme muslimege mecha farol kurevigimwa massaren ei emassaruga hifa roda hifumaki ei ginaguna sawaba dharma hoikame emassara tayyarumge gotun insana ga nafs ekaman heluwa ekama tayyar kurumattaka shaba mahaki hama ifada ma massare gotuga lavwa miwanane kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam demme sheikh faha kurevihin ramlo mas fiyawa emmeginen mi roda hippavikama wani mi mahoga sayyida aisha ummul mu'minin radiyallahu anha garihum warid wegen asur hadis fortuge gotan asfara kiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramlo mas fiyawa emmeginen roda fur hippevi shaba mahwe ehema shaba mahki astuga mi kiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fana bas furak binani ramlo mahki mi insanuge amal tak allah subhanahu wa taala ge hazrata geddawa masare eheme mi shaba mahuga maaf karwa komme aharagge emihegge kura massekke nimigen enege final natija Allah subhanahu wa taala hazrata gendawa massaremi ehemwema enege masakkatoge mi muddatu hamave a masakkatoge a muddate feshumge kurin enege masakkatoge natija evaluate kuran Allah subhanahu wa taala hazrata gendeve irui ehemema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fana timan kadege faano edi wada gannome timan kadege faanuge mi huri ha amaltake Allah subhanahu wa taala hazrata ufulle vehenu timan kadege faanu roda fulan hunnawa ehemme roda fulan hunnawa wagutegga ekanta buman edi wada nome eme yalugan men komme insana kwes ekama ummidu kuren jehekame ekama masekke ves kuren jehekame kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ummid ful egotan hurir alugan men kiveto ekama ummidu kuramwe එහෙම මේ රණුගේ ෆුරසතේ මියෝති ලිබිපා කොම්මේ 12 මහකොන් එෆ් පහර මිලිබෙනි මිතිරිස් දුවස් එහෙම මේ 30 දුවහු අලුගන් බෙන් එකම තයාරුමකි එයි වරම් මුහෙම්මකම කොන්කමෙත්තෝ දෙන් අලුගන් මේ එකම තයාරුම් බලන් ජෙහෙනි කොන්කමෙ කොග්ගෙන්තෝ අලුගන් මේ රම්ලෝ මහ තයාරුම ලිබිපා මේ ශාබා මහුගා මේ කුරෙවෙන් zikuru kurma namad kurma roda hifuma ei roden huregen miheku kura adi heyokantate ki ege daraja ituru wegam wakamen ehme mi asluga mi veheta fenneguma dibfenna waram rangalu ranuge fursate mi algon hitamara swale veheta fenneguma taka algon menge aadakadage terega himine kameke ei shabahammas awma ekuga rodmas gawa waraka algon menge geterege kantatte stankol rangalan hamajessaleveto beluma mikale kantatta kurun mikama algon menge mi heyokantaka tayyaruma huri kihawarege gumetto shafizate ade amar rangal wahaka on me terem waragina bayku ramadan masama ama amu kuringe terege on furniture taka ge saaf kuruma ge benu arodama kambenu ma kaabota keti hamato beluma waragina kantattake bakureve aslaki awon men mi evela zamanu suren fetching awon devehinge hittaga ramadan maddefa gadaru ege angadeni ekama kumiga awon men gene misalaka awon men islam deenuga manek kolon evves kamegga israf kurum vesne
misalaka enage daruri beenuntaka antattaka yabadu sena e insana darurat hattake hunnana labwa den enage hajattake sonnana adena embake kiyabur rangalu koranje kantattake sonnana ehma mege abadus mi islami shariatu wasotaka man daruratu macca enage hajate isnu korewen එහෙම දරුරතෙන් අතියාම එකන් කුරම් වි මිසාලක අදි ගේගේ මීහාගේ මේ බදු කුරන් ජෙච්ච බෙජ්ජියා බදු කුරම් වි ඒ ඉස්රාෆ් කුරමෙන් නැති නමස් මේගා විස්නංජන අගුණමෙන් නම් රමදාන් මාස මත අගුණමෙන් ශාබාන් හද මේගා උස්තාදා මේ ෆාහ කුරේ ෆදෙන් මේ ගේ දෙවි කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කිස්සෙගොස්සා ෆාසුබුස්සා බේකලෙක්කමුගා වී හිඳුවස් එකලේෆානු බේනුම් ෆුළු වි එකලේෆානුගේ මේ ඇනියල් රිපෝට් মানে හරි රිපෝට් අල්ලාහ්ගේ හදරත පුෂේ හින්දු හේකම්මගේ මතී දෙමි හුරුම් එහෙම අගුණ මෙන් අද යවර මා බඩව අගුණ මෙන් කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ කන්තත්ත කවරම් මදුන් නෝනි අද කලා දෙව්වේ නියමත්තක ඒ මේ ශුක්‍රවස් නුකරේ වෙගෙන මේ උන්නක දත්ත කම එමියා මුසීබාත කම දිමාවීම පයි බලිමඩු කම දිමාවීම ඒනේ අද කිරියා මේගනි අල්ලාහ් නියමත දෙවවා පාක එහෙම මේ අගුණ මෙන් තයාර වමුගේ මෙතනම මානකි අගුණ මෙන් මේ උම්මතු සලෆුස් සාලිහුන් එකන් කුරෙවි ගොතකි අගුණ මෙන් ඛිලාෆා ඒ එබේෆුලුන් අස්ලකි එබේෆුලුන් බෙල්ලෙවි අල්ලාහ කියමන්ත්‍රික අදාකෝ අල්ලාහ කුත්තමුගද කුරවෙන කන්තත්තකි කොබාත මිසාල කුෆාවතකුන් තවබාවේ ආදී අගුණ මෙන් කුරේෆාවා කන්තත්ත මිහුංග හග්ගුතව සොන්නා හග්ගුතක තරාන ඒ කීවේ අගුණ මෙන්ගේ ෆායිතුවේ දමරා මහුග අගුණ මෙන් එකු ගොලුන් එත ලොබ්බත අහුන් අවත මෙදුනේ වකිවෙන්නේ එනොන්ද එහෙම අගුණ මෙන්න මේ රමදාන් මස් අස්හාබේ කන රෝද හිප්පවා ෆ රමදාන් මස් අල්ලාහ හදරතන් බද්දල් හුන් එදි එබේ කල හමස් තුහ දුවා කරවා කමුට අනෙක් අනෙන් හම්ම රමදාන් මහිෆි රෝද අල්ලාහ ද ගබු කරවා දුවා කර අනෙන් හමස් බල්ලා එහෙම මොලි ආහර්තරයේ එබේ කලුන්න යගින් කමෙන් නැතේ දැන් මේක වර මුහිම් කමන නේ මොහම්මද් දුබන් ඛලීෆා උමර් ඉබ්න ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු විදාල බස්පොළ මනි කොම්බේ දුවක අල්ලාහ සුබ්හානහු වතාලා උඩුන් දෙ මලායිකතුන් පාවඩා එබ්බේ කලක දන්නවාන තිය බෑමුන් එතරෙන් එම්ම මීහකු ෆියවා එම්මෙන්නක නරකවෙන් තරින්න දැන් තිම එම්ම මීහක සුවරුග වන්න මීහක ඒකම තිමන් කලේෆාන බිරුපු හේගම මේ ඒ තිමන් කලේෆාන එක්කල ඒ ගින මීහුන් එතරෙන් නරකවන් තරිය ගොත බදානකම අනෙම් මලාකත දන්නවා තිය බෑමුන් එතරෙන් එම්මෙන්නකි සුවරුග වන්තර එම්ම මීහක ෆියවා තිමන් කලේෆාන බිරුහියම එක්කල එමීහා ඒ නරකවන් තරිය මීහා කමතුන බදානත එහෙම අස්ලකි මුමිනකි අල්ලාහ අගොන් මෙන් මේති අමල් කුරම් බෙජෙහනි අල්ලාහ හරත බිරුවතිව එකලා රහමත් උම්මීද කුරාගතොල එහෙම අගොන මෙන් මේ එව්වස් හාලෙක් හරුදනා මිහෙක් ගොසෝලෙන් නෝනේ මිසාලක මිහෙකු බලාෆානති නොත කමෙ හේව කමෙන් ආමති මන්න එකමක එකම් කුරුම් එහෙම අගොන මෙන් අබදුස් අගොන මෙන් පුරන් ජෙහේ කන්තත්ත කරම්බා මත යාර මොතොන් හගීගි මානග තයාර වමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ධර්මය සබාබ එදිගෙන් අලුකම් කුරුමට රංගල අගොන මේරු කායි චිස්ස රම්ලා මුස්තෆාතු වාතීව ama hashiyadu ni dohe ko behettu mattaka mase kurmaki islam de ekam mana kura kamenno tarhib de kamen ehme egote mi tayyarumma agon menne egifawani adi as-salafus salihun ekan takurwa fago agon menne namuna liben mati salafus salihun ga wahaka emeti vidal wedin ebekalun amal kurwa huwa gota adi agon menge amal tan hunna gota agon men ebeje balan balafa ege teren rangali kon gotetto balam wes ebeje ta irunta agon menne wes එබේකලුන් හිංගෙවි මගුන් හිංගේනේ රාත් කරවෙජ්ජ එහෙන්නමස් ඛියාල් කොල්ලන් එබජෙහෙ විස්නන් එබජෙහෙ ෆිකුරු කරන් එබජෙහෙ අරුගණමෙන්ගේ අමල් තක් මිගොත බෙහෙට්ටුමුගේ බේනම කීක බාතවස් මිසාලක තම්පල් කුරි සමාන ගොජ්ජියා ශාබා මස් පෙරිගෙන් අන්නයිරුග අරුගණමෙන් මි තයාර් වනි රමදාන් මහන් ඉස්තික්බාල් කරන් එහෙන් තයාර් වායරුග ඒර් ගොජ්ජියා මිහාර හුන්න කොට ටයිල්ස් හාෆස් නෝ හුන්නානි වෙලිගන් ඔන්නානි ගේතරිය දොම්වෙලිලුමා දෙන් ගේග ඒරුහුණානි ගෝණ ජාව ගෝණිග උවලුමා මිකාල කන්තත්ත අල්ගොණමෙන් එබකරම් අදි බය ෆහරන් අල්ගොණමෙන් හිෆාගෙන් ගුලේ තකති ෆෑම් මොදක් ගොසේ තකති දොවෙලා ආකොල්ලා මිකාල කන්තත්ත උස්පරම් අල්ගොණ හිතන් අරණි මිකං කම කියන්නේ අල්ගොණමෙන්ගේ තෙරේගා රෝදමහන් ඉස්තික්වාල් කරම ගොතුන් හමජෙහිලාගෙන් හිංහම ජෙහිලාගෙන් ගේතෙරේග තිබෙගෙන් රෝද හිෆා කුරුවන් කියවලා අල්කම් කුරුමට්ටක අල්ගොණමෙන් කුරන් එදේ කන්තත්තකේ උස්තාද ඛලීලා මික්මා දෙතර කිකත විදාලවන සලෆුස් සාලිහුන් තයාර වගෙන් ආගොතා අදි අලුගණමෙන් මේ තයාර වමුන් අන්න ගොතා මිකමුග තෆා හොරි තෆාදකි එදවේ ගොත කී කබාතෝ අද්මි ෂේඛ් තිවිදාලෙන් අලුගණමෙන් දිවෙහින් ආදකාදා ගොතුන් කුරාවට තෆාතු කන්තත්තකෙන් හොරේ අලුගණමෙන් දිවෙහින්නකි තොබී ගොතුන් වෙස් හම දීන වරන් ලෝබි කුරාබයි
එහෙම අලුගන් මෙන්ගේ තෙරෙන් එම්මේ සුරේ ෆෂයන් අලුගන් මෙන්ගේ කාබ ෆෑසර ෆෂයන් අද මිහාරස් අලුගන් මෙන් ගබූල් කුරන් මේ රමලෝ මහකි මෑ මස්සරෙක්කන් එහෙම මස්සරතක තෆාත් මස්සර වීම රමලෝ මහන් ඉස්තික්බාල් කුරම ખાસ කන්තතක හොන්නන් ජෙහෙනක එම මේ ඒ zamaanege halata ගුලේ ගොතුම් ආදකාද මිහුන්නනි බදලු වෙෆා එම්මේ හු zamaanu අලුගන් මෙන්ගේ ෆුදුන් තෙරිකන් හොන්නවරම් අද අලුගන් මෙන්ගේ විස්නුමා ෆිකුරු හුරි ගොතුම් ඒ zamaanaka ගුලේ ගොතුම් එකනත කොරමුගේ දෙමෙතේ ෂේඛ් තිෆාහ කුරෙ විහින් මේ ගේග මේ ගෝනි ජහ හදාපුන්න ගේන්නම ඒ උවලෝමා මේ බදිගේ දෙලිෆිලවා සාෆ් කුරුමා තෙලිතෂි දෝමා එකහල කන්දත්ත කොංගුලේ ගේ දොෂ වෙදුදුමා මිකහල දොම් වෙලදා සාෆ් කුරු ඒ මෑ මස්සර වීම එමස්සරකන් ඉස්තික්බාල් කුරුමුගා දෙන් අලුකන් කුරුමුගේ මහු දෙමෙ තිබේති වශාගෙන් පෙන්න මාහවල් සාෆ් තහර් කොරීත් කො බේගුම් ගේ ගොතුන් කොංගුලේ කන්තත්තන් එයි අලුගන් මෙන්න වනස් මේ එහෙන් ඉස්ලාමී ගොම්තුගේ රමලෝ මහන් ඉස්තික්බාල් කුරුමුගා එබේගේ මුජ්තමය එබේගේ ආදකාදියා ගුලේ ගොතුන් එකහල කන්තත්ත කොංගුලේ de miharo mi miyoti algun menge zaman badale algun mennaki mi allahge he rahme fulum targiwe fatibbe miharo visnuma fikuru targiwe algun men gengule chi targiwe eheve miharo demme sheikh aizuddin fahak kure vehe miharo algun men gega nuje hiru kola kulala hada ka eheve me gega furniture badal kurani ei vesastuga ramlom han istiudad kurumuge gotunata tayyarumuge gotun kurakame ei algun menge maddi fenna hunda kantatta mi badal kurani mihar alugan men ramlo mahoga migota wahaka dekkar alugan men visnaden jeheni alugan men ge nafs kihinetto alugan men ramlo mah tayyar kurani alugan men ge visnuma sikundiya kihinetto allah subhanahu wa taala hazratak kuttam man alugan men tayyar war bahatten jeheni ei astuga me salafus solihun de me fahak kure ve sheikh izuddin fahak kure ve me salafus solihun eteren bay bekalun hamastu suwande aharege menani bara mas ege teren en hamastu ekkom me dua kurabani ebe fulunga me ramlo mah tayyar wumge gutun me ebe fuluna kurabbe kantatta allah subhanahu wa taala e kama ahulwari kure wade devwato den anen hamastu hame gota e gabul kurabwato e muli aharu asle ebe fulun mi kurabban en hewkamaka gule gotun tayyare wadan pa kurebbuno hewkamen ei gabulwe kamege gotuga eba ballowa me al-imam ibn uyayna ge arihum waridwe en asore ekadek fan dua korwa kamabbe allah subhanahu wa taala hazratak me ekadek fan allah subhanahu wa taala hazratun edi wada gannawa kame me wakikamaka edi wadan dua korwi den anet duh me dua kurabani ege terega ehen kantatta masune furdati kantatta kun ekadek fan bariya koddebbato eheme me ehaves kudi kantatta ka ebe fulun visna wadanwa mihar alugan me visnami alugan me nafs hazir kuran kuriyan we masarta eheme mimassaru mi alugan men kuriyan we ramlo barakata ramlo mas hazir kurmattaka alugan men tayyarwa mihar war undagu kame me baifaran ei kamakan insana ga nafs heenui fenetiya ekaman haanwa එහෙම රම්ලෝ මහ අලුගමෙන් තයාරෝ මට්ටක නෆ්සු හානවන් ඔය ෆුරුසතේ මේ ශාබාන් මහකි පහරෙග්ග මේ රෝද හිෆුන් මුලි අහරු නොහිපා හොරේ රම්ලෝ මහ එකනේ රෝද හිෆම් ෆෂවීම ෆුරතම කොළගු උඳගු කමක වේදානේ එහෙම වේම රම්ලෝ මේ ශාබාන් මහ දේතරේ මේ රෝද හිෆුන් ඒ කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රෝද හිප්පේ කම අලුගන් මේ කුරේ මි දෙන්නේවි එහෙම වේම අලුගන් මෙන් ආදාගේ මීහක වෙස් මේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රෝද හිප්පේ විගත hama me hafta ko rod hifna se singato warabbodu warenge ma hatar rod hifnon to hunnan hama me ramlo masannan wera kirite qur'an qawaidun kiyawan aadawe fane mihekan hama undugo kama kawana ramlo masama furtama kirite qur'an ha ginan kiyawa ehme ma ena ramlo ma annam wairan hama me masar tere kirite qur'an kiyawa adi ramlo ma me zikru kiyuma dua kurma khas wa masaraka wati shauba ma huwa salgon me mimasaru hama nafs ekaman haanu එහෙම නෆ්ස් හානවා නෆ්ස් හිසාබ කරමේ කිහිනතෝ අලුගන් මෙන්ගේ නෆ්ස්ගේ කන්තත බට්ටන්කො බහට්ටම් මේ හේකමගේ මස්සරතරේ වදගෙන් දායරුග එහෙම මේ දෙකකොන වාහකෙන් අලුගන් මෙන්න මේ එඟුනි වකි මෝස්මෙන් ආම අලුගන් මෙන්න අබද්වස් එබ හිවර් ලිබේ අසුම් ආවේ හේකන්තත කුරුම දින්නවා නසීබ් ලිබෝතුම මසේ කුරුම එහෙම මිහාර අලුගන් මෙන්ගේ තරේග මේ ඔෆෙදේ සුවාලකි කිහා වරකන් හෙය ඉස්ලාම් දීනග මිකම බාර අල්වා හොනේ Edheynama Nabi sallallahu alaihi wasallam me wene gotka masay korwa he bote salafus salih me wene gotka masay korwa he bote deve from wa hakams alwan menna fahmude mihar suwalaki kiha warakan hiye islam deenuga nikama bar alwa hon هذا شكلنا أول من نام لما قد كوا كم كوريج دفلا فأقول هم تنجري كوريا دانا متى أقول من بركات رمضان مس أقول من بدل مكوران مها تيار وام بجه سوبكي خاصة مهمان مهمانه کی اون من میه کو بدل قرار میه کا اون من خاص مهمان استقبال اون من قران میں جہنی ورت تیار وا
geeteri beswara saaf ko agun menge hitwe saaf ko agun menge ame mi hamiru kaachis tayyar ko nuriha kam Qur'an ata ehme mi ga visnam me je point ki agun men kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale fanas dua kurabi abadus dua kurabani Allahumma inni as'aluka khairul mas'alati wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul amali wa khairus thawab wa khairul hayat wa khairul mamat ekale fan hadda bor raskala ko ati Allah hadratun ma ki ekale rangalu kantatta kaydeme adi rangalu dua vesedeme adi agun men kamyabi vesedeme adi miyati he amala vesedeme adi thawab vesedeme adi rangalu hayataka vesedeme diruma mane ki duniyage dim haya wa khairul mata adi agun rangalu nimmes marumma fahu maraka vesedeme ehme barakat ramadan ma agun men terem waragina akhon misalaka batibi hama emiha ulum badul kollan azum kanda adagen kurimati labai kos ebbe ko bati misalaka buruga naala mihaku anhembe kambalaku vidalda an kujjaku timan buruga ala me ramadan ma hoge no timan misala cigarette ben huttadani ramadan ma hoge ei timanne benge sikhe gotum gellu hori kamekka migota seba kanda den nemmega tikuri suwalu gon me gene mi islam dinu kiha waraka hametu ke debba paba massarekan agon men nege kuri ustazaga wahaken e faha kuri fademves kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amikamalu Aisha radhiyallahu anha e muslim ge riwayat gasam yannani ekamana denne kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauge roda hippeveli ginakam bayfar hipulu kuram do dun kollabba kam adi roda bay me shawbam fanare fahuga kalefan shawbam khasegen rodam hippawati kamana hipulu kurevi rodam hippawa kam ehnon to ehem vima me ekalefa roda hippe den Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Usama bin Zaid ke arun megen arun me hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisa ge tarikalu me dannavi e sual kurevi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam me roda hippawati ehnyat ekalefa ne pene wada nugannave baki ramadan masbiyawa ehem mahegga sunna roda ekalefa na ki arun mege wada annawan mahakutin roda medufay roda arun me kiya ayyamul bid miyata mi Handhuma hoge egara miyati tera sada fanara tindo roda hippawa den adi mahaku tin roda hippawe ame hom burasati hippawa eko mi wara mi khalefana sunna roda nu hippawe adi khalefana ge sunna onde mutlaq gotegga hifa roda take himene misalaka khalefana kaaboyche ambedaringe kommeduwa hendonwaaro balane edu duwa hoge kottu nota rizugo hurito kaache ge hurito amdasawa ge nati atiman kamlefana roda sheke roda hunnawa ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifada arukantatta ekalefan copy kurebbi hewla fami mane ke aron menge salama sallallahu daud alaihi salam roda hippe gota daud alaihi salam masekka pulu amila masekka pulu ma ke rizugo hodde gota reyal kon kurebbi go kit rasulullah sallallahu nabi kam akh wa ke ekalefan copy kurebbi me gota kan kurebbi musame ze denneve e kibegen hiye mistakunge amalta hoshe eleni mi shaban mahuge mane kiden shawbam hoge den emi agon metere mi harakan as me bebune baren fetigen soda deterege mi kale ke post taka che social media ge dawrove emi amalta hushele do timan kale fa amalta hushele mi ahata mi pura amalta hushele do timan kale fa lobi kurabba me timan kale fa amal Allah hadata hushele he amalek gimati de me puru e me ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam homa ya brasde rod hippe se sobattaka am Usama bin Zaid suwa kurevi suwa kurevi me kale fa devvi jawaba ki ehma mi islam din rabboda debba aneka mi agun men kurige zamanu ga mi hun rajab mahaki mudar qabila ga mi hun emi hun ma kuramun amassar ekam kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hun ekamatta ke mahaka detere ghafil me demedu ga mahike roda mah detere ga shaaban ma eha bodaka mi mahaka nu debe shaaban me kiuni sagun benge shaaban kiuni kibento mi istakum wahake ki badufuri note mi hun kantattakum mi bay mi hun bone mi shabiyan negi fangan adatta enan mistakun ekal kaaboy hada wes kantata pura ekama hagiyata ki mi kit rasulullah sallallahu alaihi ramadan ma tayyar mute kam kurebi den anekama ki awun men benge mi ummatuge mi shaaban mas awun men mi ramadan mas misalaka roda hifima awun men mi hew amalta kurmaga aman roda hifunto ekani oti kit rasulullah roda hippevi adi hom burasati ga amuk roda hifami hama hakten roda hifami as ginen roda sipidana sadaga ves kurevidan he amotere ga arun me dua ves kuramvi ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega arun me bayan kurin kit rasulullah de gota dua kurabba korte arun men he amotere ki me komme kame ves me mahu kurevidan ustaz
ade me algun men islam din war boda bar wala fune huriha wattarige hew kamekura adi huriha nurangolu sifata kun duru helivuma eheme algun men mimassaru mi algun men getiren komme mihekan azum kandelidan timaga amilla nafsuga evves kala nedeve kala sifen horikam gawanama ekam mi rakkater wumattaka bala visnafek amilla nafsan hisaba kofa ekantata kun duru helivuma yar mi kiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ei insanunge durakkater kurma bar walu afpare mi islam dinu kirto qur'an ge sadikit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis porta hogas ehme alugan men asluga dulaki ei wara nurakkatere gunawanen ei mi hoko buna bahakon asluga bahe bunfa beru kollim den eha hisab den hedene goten nonnan ehme bahe bunumuge kurin durakkatere kuran jehene mi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis porta gunani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut allah subhanahu wa taala sha akhirat duhan iman wa mihakam gawana ena heobahen none nubunasha noni hanuhen nonu hunnashena ena angan ecche bonanya bonanjeheni ege sobun mi nurangal natijan e nukunna khala bahe den e heobahe bonanjehen eheme enun halate geena hunnanjeheni waha kanudakka hanu hunnanjeheni ei as miharu mi wawata ki bekar waha dekweni gine fara mi komes mihe gabora behevi mi ghiba bunevi mi hoge netinu be waha dekki mihu nadimalan mi ettihi bunevi mikala kantatta korewuni me ene waraggena faafatange balibe ballu akiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadekwan ga sahabinna mi sual korevvi emihunna mi bekadun engodanwa hije qiyamet duhum allah subhanahu wa taala hazrata mi dina alukantake kofa hussata damiha manil muflis den ebekalo me dennevi nunake timam bekalo ne engodan nugannave mi allah ge rasulullah she ekan engodanwan den ekadekwan ebekalunna mi saaf koddevani e kaakuto ei barabaran huri halukame kurma fahuwes ene kuri evves echegge buradane neti mi mizanuge evves ecche neggotan en allah subhanahu wa taala hazrata baddal kuramiha eheme efada mihakan alugan men evves mihak wegenwana khasuko me ramullah maha tayyar war eheme mi alugan men rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurawa man mi rajab mahuge sha'ban mahuge barakallah ramullah mas alugan men mi ramullah mahuge alukan kurumuge fursat alugan men minbar kurawande eheme alugan me mi muhim wagota tayyar war alugan hama warabboda fahakura mi durakka terguru dem ballo sheikh mi zamanu ga hameken dulakun ekanyen ngeto mi mihuna mukhatab kon hadani mi zamanu galugan men mi mihuna mukhatab ka wahka dakka hada tafat wasilatan e bahuri en evves wasilate medver kon alugan men evves wahake dakka kam ga wanama warar rakka terwan jehena mi mavegen wa masser adi kuriya mena ramlom mahoge rodiyan alugan men tayyar wairuga ehme mi mikahala nurangalu aadata emihakan ekhala kame kurei furito kinetto wane komere ku nidumge kurin amelliya me ganaka galwaka hifagen ishinda fa note kolla miedu irweri sure miha gine kantatta kurevijje egeterega ekkollam gei kurevunu rangalu kanta anekkollam gei kurevunu nurangalu kantatta ehme me ene nurangalu kantatta kun ene duruman ene azum kana elun ei hama me waram muhimukave ei mi islam din barwala kamen emiha ku amelliya kurefuri kantatta kun rakka teroma ei asu algon men allah subhanahu wa taala hazratu faafa fussewunge dannawan je kantatta ei waatu wafratu kolomge ena notu kuri kantatta ki ei ekamun tawbawman allah subhanahu wa taala hazratu ge ena dannawan je kantatta ei ehme ifada kantatta kom allah subhanahu wa taala ena tawba levu man ed duwa ko ekalange ena faafa fussewa ene ki me ekalange rahma libigam wa mihe den ena warabboda barwanen jehena viha vesgina sunna kantatta kureveto nawafil dar me qudusi hadis fulage bennani allah subhanahu wa taala ge ya mi ekalange mi ala ekalange hazrata kuttamumge gotun mi ena kura sunnek kantatta vihaves ginavim allah subhanahu wa taala emihe kudake lobe wodigannawa kama emihe kudake allah subhanahu wa taala lobe wodigannaw enimune enin to hisabun ene swarga kashorvi ehme ei alugon men mi islam din barwala par kantatta visnaruga de mi wara kurukoda misale mi gota waragina kantatta wahaka dekke aniyato ade hama ronda samaya baro libe waha kol metano edu kollan wegen ben misala ka on men eteren bay me hunnam hiwane dulaki mi haage hatiyandu gawaina gunawannake emi wan echke e beenu gotake ene taluwan wiye note ene beenu ecche bunam wiye aslaki hagiyataki mi demme ustaza fahakure mi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e khalefana sabe kalun tarbiyat kurevvi warar riyati akhlaq mati awon megen mistakunna husni riyati akhlaq muamala kurma awon me muaz bin jabal radiyallahu anhu do khalefa do pro kippawa bedalu datto mane khalefan miya rakkatere wash den nevi allah rasulati man dakkan jewa dakkan den ne sakilat kumuk
mamma gaatuga wahakeke kuda eruga emihaku ma mogote garawinge terega mamma vitin hadanne toni hejji nano demiya ko mihako holo bulu wanden denneveni enge hejja giyamat do emme ginabeku narake illwa leven degunone sabun riwayate gonne mane kimi dula enege farja mane shahwatu gedumo sabun mi ginabeku moonwata illwa lebe mi ga agun menne benge misalaka agun menge hita agun men hisab ko ramadan ma kurimet la hisab ko rangala behettu mattaka war rangala waha kole vida misal he amotteren kure vidana kame emiha ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefaanu ge ashab be kalo mi gine ruwa modaka agun mutter hewani misal miha ko waha daka ena gabu miheke misalaka ene ki evesech nege miheke gamaru miheke mesin kitan arabai inga to gamaru miheke den aneka ene hire sai nafsani masjid je pore miheke no kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei eobahe nobune me kahanu horun emmanangali ehem wegen me agun me geni agun me kit rasulullah hadith la yastaqima iman abd hatta yastaqima qalbuhu evves mihige iman kan ei sidanwan ene hissida umatta wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan maneke enege du sida umaddan enege hite mi adu maneke enege mi sida wegen nuniya kinatto ene mi hissidawan ena dusida wegen nuniya hita sida anwa em hagigata agun men tere miyadu magun men warag gina bayku eba mi duluge maccarakate misala baraba khate ramadan masam rode tibe bagut agun men roda tibe go sagun men getere ha bayem mi hama eka roda mas ayru hama ena guri gota ena ulun akhlaq badren nove araru ma hadiyotur bekar waah dekkuma ruliga do ma nuka horima bunabana ekka tiwanna ma goda tiwanna ya wabuna qurash bazaro matigas ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಾಟ ಅನೇಕ ಬಾತಿಲ್ ಹುವಾತ ಕುರಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಣುಮೆನ್ನೆ ಬೇಕಾರ ಹುವಾತ ಕುರಮ ಇಫದ ಕಂತತ್ತೆ ಇಫದ ಕಂತ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ವಾಣೆ ಅವುನ್ ಮೆ ಹೇಗೊತುಗ ಬೇಣು ಕುರಂ ಏಗೆ ಬೇಣು ಹಿಫಿಕಮುಗ ವನಿನಮ ಏಕೆ ದಲ್ ಲಾಭಯ ಮಂಫಾವತಿ ಮಾಗುನ್ ಮೆನ್ನಶೆ ಅರು ಹಿತಂ ಅರನಿ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಜಮಾನುಗೆ ಎಬೆ ಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಗುಸ್ ಒಯೆ ಎಬ್ಬೆ ಕಲಕ ಅನೆಬ್ಬೆ ಕಲಕ ನಸೆಹತ್ ತೆರೆ ಓಡಾಗತುಂ ಎ ನಸೆಹತ್ ತೆರೆ ಓಡಾಗ ಗನ್ನವು ಗೊತುಂ ಅದಿ ಈಮಾಂಕಂ ಹರ್ದನಾ ಕೊಲ್ಲುಮ ಗೊತುಮಸ್ ಎಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಹಿಯವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಹಿಯೋಕಂಕಮ ಅಮರು ಕೊ ಮಿಕಹಲ ಕಂತತ್ತ ಎಬ ಕುರವೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ಎಬ ಹಿಮೆನೆಯೇ ಎಬ್ಬೆ ಕಲಕ ಅನೆಬ್ಬೆ ಕಲಕ ಎಬ ವಿದಾಳುವೆ තිබාගේ නෆ්සු හිසාබු කරවුන්ගේ කුරින් හිසාබු කරවුන්ගේ කුරින් අමිල්ලිය නෆ්සු හිසාබු කුරාෂේ අල්ගොන් හන්දාමාගුද අමර් රදියල්ලාහු අන්හු ඉදාලු බස්ෆුල මී බස්ෆුල අල්ගොන් මෙන්ගේ මියදු මී වාහක දෙකේ මවදුවා බෙහෙ ගොතුන් දින්නවා නසීබ් ලිබගතුන් එදේනම අල්ගොන් මෙන් කිනෙත්තෝ කන්තත කුරානි කොමස් වරක උස්තාදා යා අලි අල්වාලවා දෙමෙ වරක කොඩකුන් ෂේඛ් උසදීන් هذا مي رجل واحد مي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بصرة ريفن مي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالا قبل أن توزنوا هنون مي كمني أقول من مثالك حساب أهرمين الله سبحانه وتعالى قيامة دو إنسان دنيا متي يقول عملته حساب اللوان يبلم كورين عمل له نفس حساب قراش أي كده القرآن وجه أقول من أجين الله سبحانه وتعالى كم ميه كسميه جه ريكورد كا ريبورت كا يبغى كم ميه ena fennane enega fai anto netto ena amilla effekkiyan ena ko fohri kantattaka sirrun kori kamekkamu gavies ade faalo kori kamekkamu gatel buni baheka kommeches ema kidu qur'an allah subhanahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu amilu ma hadira wala yadhin rabbuka ahada ena koda ubbe mi fat ena bunan hadda wabdo sala bala timana kori koda kamekkamu gave ade bodu kamekkam ege evvesiche du kalla pakanwe ena kori huri hamale fennan فإن وجود هنا بيقول إيه الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خليك خليه عمل لك يا عش خليه فدي إيه ما أقول ما يجين أصلكي مدولكي هم كيت ما أقول ما أموت بزم بس كورة ونكا بينجي أمد كراش أقول ما إهم في ما أبدوس ميجا بيستم مجهني هندون بيتشي يا أبير وندن أقول مي انتظار كوجن نوان دنيا غنّا نكام إيه نفس حساب كورة مي أديكو අනෙකම කි හවීර වෙජ්ජ හෙඳුමන් දෙන් අවුන මේ එක්ගතකවස් මේ ඉන්තිසාර කොග්ගෙන් නෝන අවුන දුනියක වුණානකම එහෙම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් කිත් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන්නේ හදීස් වක වසියතු ගවා තෙක්කේ වසියතු වා දෙක්කේ වෙර විදාලවනි මේ එකලේපා දෙන්නේ වේ තියබා මතරෙන් කොම්මෙ මීහක්වස් ඒන මිසාලක දෙරේ නොද තින්නේ ඒන නිදා රේක නිදාකම ගාන් තියබාගේ වසියල්ලේ බාබාෂ දැන් තිමන් මේ කොම්මෙ රේක තිමන්නේ මංගේ කුරම් මීහක කුරම් බේන වසියල්ලේ
balis dafuga baabba hunone abhar mo lappa ballo ehme nafsu hisab qura miha enage misalak kine to hisab quran komme doha ko sagon mege miharakan as agon menteren bay miho ba bone enage IQ mati kurumata sikmudige ka kiyawa ko dinbes enage bre mi visnu tunu filikam mi ituru kurumata kuram exercise gotuga mihati agon me kure vidana kantattake mebori mi hammi so nagon men nakit man nabiyya sabe kanu kurabba exercise ake adiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kame kommena misalaka nidan oshoba wanna wagotuga ena duwala hendunu kura huriha rangalu kamaka huriha gos kam rangalu kamaka Allah hamdu kure gos kam Allah istighfar kure nafsu hisab qura miha mifada gotaka mikanta kure vedana agun men misalaka agun men qura kantatta evves gotaka Allah dekan dodinga nuwakan agun men wala tahsabanna alladhina manaki mi ghafilan amma ya'lamu adh-dhalimin maki aniyaverin qura kantatta Allah ekama ghafil wadiga hinu qurash ema agun men miyati aslaki nafs hisab qurmaki ei mu'minunge nota taqwaveringe amotere sifaikan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ki adal ustaz ekter kullu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah bidalani insanaayaki nota Allah ge alaayaki ei dature gole mihike ehme me ene dature nimigen damwairan enege me e dature matige ene kurewun kantatten ene jehene balanki konka kantatteke to kurewun ehme e dature matige ene uler ene kurinje kantattakke tereng ene kurewunu kantattakka nukurewu huri kantattaka ene ala balen jehene ehma nafsu hisab kurumattaka ei aslu ene kurinje kamake nafsu hisab kurumaki al-imam ibn al-qayyim rahimahullah dekwadanwa gotuge ei ene ada kurinje wajib taka ene kurinje kantatta huge tereng konkon kantaketto ene kurewuni nukurewuni nukurewi huri ehme mei waram muhimuka mekena mi enage nafsu hisab kurungai balla mehar alugun men mi aamu gotega meha masakata hoga wazifa goleres kommes miheku mihegge matin honna veriya enage kura masak mi observe kon e bala mi ege hukum kandala anonto na rangalatto ene kurewuni ene kurewun masakke rangaliya enage tur promotion wese balibe den noni enage masakke gohiya ene nasehe teri sebave ehme me ehem faratakun ase enage masakke bala ega natija nerumge kurin alugun men amille e masakke balanche mi astuga salafus solihun dekwadanwa goi mer komme insana kus qiyamet duhun Allah subhanahu wa taala ge hazraten ena hazir kurevi ene kurewunu kantataka behegutun Allah subhanahu wa taala ge darbaruga hisab bellumuge kurin ene kurewunu kantataka medu amilleyak ena balashe mer amillen ena hisab bala amillen ene kurewunu kantataka medu visna ege terega huri furana laf ene islah kuren jehe kamen ene faha kurevi jenna ekantatan islah kurumuge fursat eran ene onnan ehennoni ekame geena demi hundamun hore gos ena emme fahuwa to ena admi duniya duko diyamaden ekan islah komuge fursaten ene kan onnan ehevem alugan men me duniyamati goleru sama abaduwas alugan men eba kura masekketta in harfatun anin harfata badalu mattaka rangal kuren je kan tange eba faha korwa den me sheikh hose faha kore me har IQ level rangal kur mattaka tamrin hada wahaka hama egotan alugan men wazifa gole mi hose enega wazifa ga kuren je kan ta rangalatto korewoni badange bala ehevem alugan men komme insanak ki salugan men duniyamati ga muhim wazifa hawad kore kantatten ei wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ei Allah subhanahu wa taala alugan men hawad korwa fari masakkataki ekantatta kuruma alugan men duniyamati goler mi duniyaga daturuga ibn qayyim vidalwi duniyaga daturuga oleruga e daturmati kureve kantatta huge terega me kasiyara makon dakama ekkama vanya ene ekantatta rangalu kurumuga fursatu miyoti ehemvem amilla nafsan hisab kurame jen ei Umar radiyallahu anhu basfulun alugan men mi hasil adi natija kiwes me ar alugan me uleni mi demme sheikh se faha kureve irwara hirosen war alugan men ebbes miheka yagen kamendo madamas duniye hunnane kama eheme komme duwahun duhaka kurenje kamen ei eduhako emiheku duniye golun iru e service gadir terega ene kiha warakato Allah subhanahu wa taala ene kandaluwa devwa pari maguge ene rangalan hinguni eheme ei astu alugan men bahebbuni kamu gaves adi miheka muamalat kurikam ge se kurona muamalat ei komme khala muamalat kamu gaves mehar me dede demihunna deterega kureve kantatta kamuga vss adi vyafariga muamalat fada mifada adi mihekan echeddin kamuga ves komme fada amalen ena kuri kamuga ves ena kuri amalu terega adi en ekanya no ingeto enega hivves ena balenje ena hitan ara fabagen de kantatta ei kihinetto ekantavi tibefun hanbefun hunna kiyet rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekadun tibbe majlisega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureve tibam huge tere dem miharannane swarge gahul wariyeke swargavanta wariyeke demmitara wannane den e huriha bekalun intizaruga mitiboni duniyamati ge miheka hutta suwarge gahudweriyegge mativeri daraja e laqabu libuni kaakatto
එහෙම එබෙෆුණම් බල්දුවන් තිබ්බොන් කොන් ආදාගේ මී ගරිබකර හුයිහප්පා මීහෙක් හම රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබින් තිබේ මජ්ලිසක මී හම ආදාගේ waki ituru ehem mihun na pahaga kurave aadiya khilaf kame kurawwa ka ingwada anwa kala mihenno den sayyidina ibn umar radiyallahu anhu emihaga fahatu medani ballawan mi ena konfada kame koggento rasulullah sallallahu alaihi wasallam elaqabu ene devvi den ena be hama gossa be kalun kurawwa uta namadu ko fahama den ena nidani den ibn umar radiyallahu anhu hanedu mi suwal kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gotami hadis kurave kai konka kame he kurani de ena midanwani timanna ere nidamuge kurin tibanna e duha huriha menna maaf kurame timannage hituge evves mihika de tere gecche nubawa timannage his saaf ko gen enidani ehme me ena heri enette karun ragalko kame kurun kamuga veses emiheka maaf ko ene kurun huriha nubakam ke ene tawbawa emmenge machen ena afu ko fahuri mihe ehme me ei astuga hama alugon menna kollam wara fasehekame bisnaafinamas ekam kus alugon men hama dinnawa nasir libigathumah ede irugos by fara alugon men eba hitan are timanne mevenikama wiime dene mi rangalu kanta farhan misalaka timanna bappeka wiime mevenikama qur'ani timanna kaafeka wiime mevenikama qur'ani nuwata timanne Allah subhanahu wa taala minwar probage hajj devuni me mevenikama qur'ani egota by farhan alugon menna hitan aragen bike kala kantatta nukon eba tibemu ehen tibuma alugon edeme hama yeto rangaluwan eba eden ekamakwas mihitan arani a timannage umrun adi saali saharen we saali saharu wime timanna meveni kame farani misalaka dannawa ko gonya mihako ahma aamuko hukuradda mihe mine ekamko farudul maada bara farwa koda korave den mine mihitan ara timanna farudul maada kama barabar dam fattani timannage umrun saali saharu wime migota bay mihunge visnunge bohuri kommes kamaka guluwafa enage amaltan he kurma azum khanda ala bay batibi algon menge mujtama ge teri kike to sheikh izuddin idalon mikar mismi huna ada shakkenne mehaki miharo mi aguna visnam me jehane mi aguna menna kihinetto mihako ede kantattake hasil purumattaka duniyage hunnane anundo misalaka agun menna fennamunda manzarata haqiqattake iyye hama waaka dakkala samasakon ulunu miha miyadu ena malniya vivahaka bunani datto em mi lemveriya kusifakoffawan meti makam fatam mata min ghairi illatin wa kam min saqim aashin min ad-dahr mane ki kital duwanun heyye duwan umruga evves ka balimodu kam neti sababen neti emiha marugen tani wa kam me bali kitab balimi he dammati gette duwastake banden burayka baymi datto em agunmenna aslaki egota visnumaki ehneka hagigi harudana shakhsiyat harudana iman kame gahluri hunna sifenno ei ena hunna fiyabul matiga ena hunna mejen ehma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa qurabwa miyati gadafada mu'mina balikash mu'mina wahaka innal mu'mina alqawiyyu khairun wa ahabbu ila allah min ad-da'if mane ki iman tarikama ena harudana kam huriha kam sifi gotuma ashiganu gotuma mi warugada mu'mina balikash mu'mina hewkam boda ekibage ena wa fi kulli khair ena dimawa komme kamakiyas faharage ene de bay fahar duniwi hayatu mati ene kolang ek fahar ane de kola ek fahar kamtat men ene de huriha kan 100% kitak plane mi koffai batto ene pam plane bawa medani ene kurimaga rawa ete plane take ete kantat take ham empa plane bawa ho ene midam me jene enundo dem eme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith bayan korabani agun menna ihris ala ma yanfa abadu sagun menna manfa qurani kantat take kurma gadana mase qurani manfa korne kanda dunia akhirata e mu'min muslimu kam ga wihde wala ta'jiz atiba balikash miha kanwa findi miha kanwa asha balikash nu ganna fa in asabaka shay'in fala taqul lawanni fa'atu kana kaza wa kaza misal menikam timanna dimawema timanna eveni gota kantak korevun nama mani mazi vedi ekkala namadus nukurevi saade saharwante nota misala hewkam nukurevi sadagatun manfa inna salanu levi otanekam nukurevi enaga amil nafs ena amilla laba manfa hori kandata nukurevi hora himrane tibanna kurevun nama ehnu Allah me kit rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sahaba shafala taqul inni fa'adu kana kaza walakin qul qaddarullah la ma sha'a ma sha'a fa'al mane ke bunashe Allah timanna ekanta member vi kote wagutu ehnu fa inna law taftah min amali shaytan mane ki mazi veda kantattaka timanna namay bunumaki ei shaytanaya holwale doreke em aslaki shaytana abadus
insana me magudakkani visnadani eenaya midakkani tibadi wagutu kole bodum fatislamada teduwan wi mehmeta kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalaka ene karuga tingojjahane nune ene karuga hifattan nota ene kampata da e fortamma kamake kamo ene hela allah ma fi dhikruhum misalaka mi bismillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir min kima eggom higanda den tedo wudu kolla den eggo namadu gene kannekkam filadi ema shaytana abadus no ba kantatta ena beenum wani hewkanda duru kur ema mi shaytanage e kantatta waswaha kantatta koddem mase kurame mi gota fahun kantatta kuram ema aslaki ena e beenum wa kanta haseno e name nannan maazi wedeka mustaqbal abadus rangulu kurum mase kuram puru fiyawol matin e gotu matin kanta kuranje ustaz ad me algun men hama dema sheikh tifaha kore men algun men terega hama ekhala bay zuwana mule yar algun men dinnawa nasib lidmuttaka hama e fursatu hama libi fowai fursatu ka beenu hama e wagutok hifan jeni e wakekama ka gulwaage waki umraka diyam kurenje he kamenno timannen hajjat devuni ma amugote algun men tere me hon hama hajjat devuma wara bodu taklifen ufudaga wara duwa me hajja ves devene ehme me hajjat devuni ma den ena a sofha hudu sofha kay asa dene ena rangala mulen fashane ega kuriga den ena den huruduga kashikani yasluga e den huruduga kashiki mattakas waragena kantattak ehennno ingeto hama ama demme faha kure behem bay me hon hama tauba mattaka wakekama ka eba mati kure ena tauba wigen ena rangalu miheka wani ena mi waki kamen ena hasil weme den mi e pada fursata libijja hama wagutun ekantatta kurenje hene e yastu algon me tauba mattaka mehar tauba mattaka ballo wara kurukoda kame me kurenje hene emihakan ekamegge demi horon nurangalu kamakon ena amillen ekkibawe efada kamaka duha ko ena grand wan kamen ena niyek gannanje hene eappa hoena allah subhanahu wa taala hadrata tauba ena ekamon allah subhanahu wa taala enega faafa fussawato mi ena duwa dannwanje hene e algon men efadan allah subhanahu wa taala hadrata tauba maki mi dinnawa nasib de ummattaka mi ma massaru adi kuriyan e massaruga algon men hama dulun du tekko me bahattan jehni hiyo duwa kyumaffa me warak koda duwa mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa minani admi dula waral lui emihe ko kiyadan dula waral lui mi mizanaga wara bura adi baru allah subhanahu wa taala hadrata waral dobweti dekalime ve subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim algon men ofihoga masse kura mesdashuke enner sakaluga ettanu anetana daturu kurairuga gos kiwega tanegga khidmaten hoda nota khidmate for kodden hunna wagutu mikhala kodikudu duwa kiyumaki asduwe algon men dinnawa nasib dugmattaka ekama wakiwakuta khasa nukobis kure vidan waran aada kantattan ei mehar la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi mikhala kodikudu duwa kiyumaki ei algon men khasa ko mi massaruga hama kure vidan kuruman adi azum kanalan jehe bodeti kantatta midenne boda natija nukunna ekamaku warak kudi duwi kantattan ehme dinnawa nasibu libuma ede mihaku waki kame hasil wan denno ata waki hisabakat timaga umur dande madukoggen noane madukurmaki ei edevigen kame none by fahara eba landwes libeta ron me miwene kame hasil wan denne me madukurani kame bime mi kanta mona farane ehutta edeme sheikh izuddin vidal fadaina umur ebade ya alugo men evs miha kannege enege umur mi kiha enege ajadu wase jeheni kongera ko kamen es ehme mi adi allah subhanahu wa taala kandalu wafuna ajada ki edwas isko edwas faskure wen kamen non eki e ajadu hama mi ha hisaben ene di ehme me ena a hudu sof ha feshene kamge yagin kamen ene netiya e wagotukum fashan jehene kantata hogene teni honna alugo men dinnawa nasibu libuma edonu kamugo wies by far duniyege eki kantattan as alugo men ge bola sawaruge sababun eba hellun terwe ehme ekala kantattakun ekkibawu mottaka alugo men kon kahala maga kunta gani usaza mi helmunteri korwani dune bay kala kantata fenone me kantata kolla hiwon ekanta kurang algon men kurimatila hita kannala timanne mewani kamake me korweni kide ma fahumi ekanta mi hitan aragen anika tawbawu maga deveto mi balani bay kala kantata eba ama duniyege edum veri kamuge sababun adami har algon menge tere me emme gina bayako emme hellun ter kurwa echki fasaya muda hama me fasaya muda asluga feruni ma wara gina faran ene nafs sege tere gilli halak wen ibade mer ehme makir to qur'an gas me allah subhanahu wa taala bahi kurwa angwa fa al mal wal banuna zinatul hayatid dunya ei mi mudala darina ki ei duniyege zinateke ekamko ei mi insana mi heyogotuga mi zinet hasil korenje hekamenge me ara mudala fasaya alugon menge libuni ma warak gina faharan etena hamagotuge chi beenun kurma mi khala kandat ehme enega hawa nafsan ene helli
ಗೆಲ್ಲಿಗಂ ಎಬದೆ ಎಫದ ಮಿ ಕಮೆಂ ಏನೆ ಕುರಿಮತುವಿಮ ದೆನ್ ಏಯಿ ಅಸ್ತುಗ ಹಮ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಈಮಾನ್ ತೆರಕಂ ಲೊಯಿಫು ವೀಮ ಹನ್ವತ ಎನಗ ಈಮಾನ್ ತೆರಕಂ ಕಮುಗೆ ಬಾರು ದೆರವೀಮ ಗಿನಫಾರ ಎಕಾದ ಮಗುಂ ಹೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಾಮ එහෙම අබදුස් දුවා කරන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එනගේ ඊමාන් තරිකම් වරුගද කුරබ්වාතෝ එමෙ විස්නානුලා වර ගෙන පහරක් හම මේ එහෙම් ෆරාතෙන් එන ඒ කුරා කන්තත බල්ලවා බොඩි නුගන්නවා කන් එනෙන් හීවා හීවාති අස්ල එකහල මගු මිදනි කොම්මෙ පහරක් අල්ගොමෙන් කුරා කන්ත බලන් එහෙම් මිය කුහුන්නාති කෙනු අල්ගොමෙන් රංගලක් උලින් ජෙහෙනීගේ එමෙ එමිහක අමිල්ලෙවස් බලන් වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එනගේ කොම්මෙ ෆියවලේ බල්ලවා බොඩි ගන්නවානක අදි එනගේ මේ ඒ උලේ හිසාබකු මිහක එන කුරා කන්ත මේ නුබෙලිකම් ගවස් එහෙම වෙම මිසමානුක මිසාලක මස්තුවාතක තිග වබාගේ ජෙහුමා අදි මිකහල වරග්ගෙන නුරංගලු ආදතහුගේ තෙරේ අලුග මෙන් සුවාන වෙස් ගෙල්ලිගෙන් එබදේ ඒ අබදුවස් මේ අලුවෙන් මෙන් කුරි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරි මේ පහ කුරි hen අමෙල්ල නෆ්ස් හිසාබ කුරි මල්ගොන් මෙන් එකහල මේ නුබෑ හෙල්දුන් තහුගේ තෙරෙන් හෙල්ලි වෙට්ටිකෙන් දඤ්ඤා එමිහක අමෙල්ලිය ඒ නගහෙට්ටෙන මේ ෆුර්සතු එනේ අමෙල්ලිය වෙස් එන මේ හොදෙන අදී සල්ගොන් මෙන් දක්කමුරි බයි වාහකේ වර එහෙන්නමස් මේ program libe ko wagut ko musuma ku ga algon me miyad wakilani debe funa wara bodo shukriya ila ta ko be mi ka hale ehm baddalum ga umid ga algon me tibe funa wakilani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh